musore wanjye uri tayari? Yes sir. Urumva wajya ku rugamba ukarurwana? Yes sir. Ka gafana ukamereye nabi ngura tuyende nkwereka ibintu dukora hirya ku rugamba. Tujye kurasa abantu. Ndi afande. Ntambara igiye gutangira. Twagiye. Sasa huyu Yigeze ndakoreka ifoto dore ifoto abayateguye aratwiga ava dore baba uramubona ariko ariko hari najoro akundi boss akugira ngo utwohereze waje ukirwanirira. sasa huyu Mobera. ntago nkobera. Sitamobera? Ntago nkobera. Sitamobera. Niye mpamvu tumbwira ngo nkobere. Ariko hari najoro. Ndumva uri serious sister. So reba. Njyewe ubu ngubu nahita ndabona ushoboye akazi, naguha akazi wagashobora? Nakaye kazi se boss. Mbwira nimba washobora akazi tugende njye guha akazi. Nagashobora nase. Nagukunze rega. Rero gahunda y'akazi kuntu iteye hano haruguru muri kano gashyamba kwa ruguru harimo agafande kananiranye kagoranye urumva. Rero ndagira ngo mwoherezeyo ugende, urabizi ko intege z'abagabo ari abagore. Iyo dufite abagore nibwo tugira imbaraga ewana. Ugiye kugenda urwana urugamba n'urwana miliyoni 3 ngenda zemeye nzaza. Miliyoni 3 zose. Miliyoni 3 ndazemeye. Igabwira sata. Miliyoni 5 ndazemeye. Miliyoni 5 zose. 5 ndazemeye rwose. 5 ndazemeye. Zibaye 7 none. Miliyoni 7 ndazemeye. 7 zose. 7 ndazemeye. Ahubwo tugenda ukanyereka ko kazi. Ngwino nkwe mission z'akazi ko nakazi kagiye kugenda. Tugenda.